Амма лугар бейде сылжырыттары контроллер үле салганар. Бу күннерге анал хамыгыя олбордарынан сылжан ыттахылары бирберкелер серетер үлене сөргүтүгө. Тамара Сметанина салгыр. Тахаржа сылыян бейде сылжырыттар саныра әлбәнихер. Амма аспыцылга бейде сылжырыттары быстах кемге тутар пуңга 201 ыт кирен тақсыбыт. Кәлен неделеттен пуң үлеттер үлелерин сөргүтен ыттары тутан сағалықтыра. Билерин күдік біле хакомут, хаддары ситете хуақтияны Кini itu tutam sterilisasiyalar mantıklı gitam mevcut. Onun ıpı taksana. Lohanlık ağaya var. Daha mı tuğacın problemi var bu çahanay canlar ıttarın baybattar. Başka hıcalar. Beyde sılcarıtları tutar puğunu kıtta veterinärney upravlenyu lühettere bir sübenen üleliller. O kurdu tutullubu ıttargı sterilizasiya, vaksinasiya ve prostarın beşinstva utar bıhıları tutan orallar. Ama bu bir baltaratın çıgıt ıt registrasiya var. Onu bartına uğrabıt. Ondan registrasiya, vaksinasiya, sabak, выдача паспорта bartına uğram беребит. Вакцинация бесплатной. Вакцина против бешенства обязательной. Onu bartı reglamentna hurugu hancar. Ondan beyde sılcarıtları bыстах kemge tutar puğunu lühettere ülelerin tuğunan manlı kapsiyatiler. Kallan hıydı da bilim röğütüyor dehen ağalıyız. O tükse varta bıracağı etken hoğ. Başka hoğ diye ağayak geliydi. Toğuğun buraya barda kahayına attır boğulla. Kahayına kahayıttır ıttırın şöydük körböptür baybattır. Barda şeynikte attır. Onun kahayıttır ıttırın şöydük körüller karayıllara boğulla. Bir yakam öyle biter edeceğim çiğdi laksaydı. Ыт қахайына жие кылын италығыттан көріу қарайы бары бұрабылаларын тұтуықтақ. Тұтуспат түгенігер маннық страпка түбехенсі. Саха Сирен кодексынан 5.4 статьяны за нарушение правил содержания животных, административный штраф көрілер или же предупреждение. Тұғынчаттан тұғынча 5 мәхақадылы болан сөп, екістен кәр түгенігер үстен 5 тұғынчағадылы страптанын хөп. Бу курдук амму улуссаларгар бейде сылжырытак санын контроллор өле салганар.Ыныхы хамыгыя никитин ытха хайнарын буларга төлбелери кытта ыксал өлер буланнах. Тамара Сметанина, Михаил Мушанов, Илья Лыткин, Саха телевидениете, Амма.